nje kubaha update zivuga mu ikipe ya Arsenal de Gunners. Update turazera kuyitwa Jacob Kivior akanya kariko kose turaza kubona asohotse mu ikipe ya Arsenal de Gunners. Ikindi kintu gihari nuko Noni Madueke asoje medical. Ikindi kintu gihari nuko Christian Mosquera agiye arimo gukora ikizamini cy'ubuzima. Ikindi kintu gihari nuko Victor Gyökeres akanya kariko kose araza kuba nawe akora ikizamini cy'ubuzima. Kana subscribe kandi kunzogera dukomeze tuganire. Reka duhere ku witwa Noni Madueke tubanze twumve uwitwa Fabrizio Romano. Madueke from Chelsea to Arsenal. Here we go. Agreement done also club to club after the player accepted the contract proposal and agreed the personal terms at the beginning of the current week. Now everything done. Also between the clubs Chelsea and Arsenal, agreement in place for a package worth more than £50 million add-ons included. Noni Madueke will travel soon for medical test and contract signing as new Arsenal winger. Agreement completed. New addition for Mikel Arteta, who had also Noni Madueke to his squad after several signings. Nyuma yuko Fabrizio Romano yatubwiye ibi bintu byitwa Noni Madueke yuko Arsenal n'ikipe ya Chelsea bumvikanye, Noni Madueke akava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari ari kumwe n'ikipe ya Chelsea bitegura umukino wa Paris Saint-Germain baraye banatsinze, ariko mu gutsinda kwa Chelsea itsinda Paris Saint-Germain Noni Madueke yamaze kuba yerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza gukora ikizamini cy'ubuzima. Rero aka kanya makuru hari uyu mugoroba nuko Noni Madueke akaba amaze kuba yasoza ikizamini cy'ubuzima mu ikipe Arsenal. Test medical zose, details zose zarangiye, igisigaye nukuba yagera gute yashira umukono ku masezerano, noneho bakaba bamuha nimero azajambara mu mugongo. Bivuga yuko azagera gute azahabwa nimero 18. Reka dutegereze turebe niba ariyo bazamuha uwitwa Noni Madueke. Igihari nuko akanya kariko kose Noni Madueke agiye kuba yakiyunga ku ikipe Arsenal. Arahita rero yerekeza mu gihugu cya Espagne aho abakinnyi ikipe Arsenal barimo gukomereza imyitozo. Rero tukivuga ku witwa Noni Madueke nuko avuye mu ikipe ya Chelsea yerekeza mu ikipe Arsenal asanga abandi bakinnyi bari mu ikipe Arsenal bavuye mu ikipe Chelsea harimo Kepa Arrizabalaga ndetse n'uwitwa Kai Havertz. Rero bikavugwa yuko nawe byamaze kuba byarangira ikizamini cy'ubuzima gisoje, igisigaye nuko ukurikiye n'uwitwa Christian Mosquera nawe avuye mu ikipe ya FC Valence yo mu gihugu cya Espagne. No mudefenseri akina hariya neza mujya mubona uwitwa William Saliba. Rero uwitwa Christian Mosquera akabaje kuba mu backup wa Saliba, mu gihe William Saliba we yanze kuba konje amasezerano avuga ati mwe muretse maze mbitekerezeho kubera yuko yabonye ikipe ya Real Madrid mwifuza. Arsenal avuga iti ntabwo twabyizera, ushobora kudutenguka bagenda. Ariko ikintu gihari nuko abantu benshi basi cyase bakurikirana Arsenal bya hafi bivugwa yuko William Saliba yanze konje amasezerano ngo abanza areba Arsenal uburyo iri bwitware ku isoko. Bivugwa yuko rero nyuma yuko deal witwa Victor Gyökeres yamaze gucamo, bivugwa ko witwa William Saliba nawe William Saliba agomba kwa konje n'amasezerano mu ikipe Arsenal, rero azamugeza muri 2031. Ariko reka tutegereze turebe niba aribuze kwakira umukono ku masezerano. Igihari nuko uwitwa Christian Mosquera akaba arimo gukora ikizamini cy'ubuzima nawe aka kanya kariko kose nawe baraza kuba bamutwereka yamaze kugisoza nk'uko Madueke bamaze kubitangaza yuko asoje ikizamini cy'ubuzima. Reka dutegereze ba Fabrizio Romano na ba David Ornstein baze kuba babigarukaho kuko nibo banyamakuru twizera cyane, tuhebe ko aribuze ko bagira gute nabo baduha iyi nkora. Ariko igihari nuko njyewe ahantu nkora aya makuru nzi neza yuko yizewe witwa Noni Madueke akaba amaze kubasoza ikizamini cy'ubuzima. Reka dutegereze turebe niba biribuze kuba confirmed, ariko agakuru mbonye nuko kanyemeza yuko yamaze kubasoza amasezerano. Akaba yagiye kwasinya amasezerano witwa Noni Madueke hagakurikizwa kuri Christian Mosquera nazo asinya amasezerano y'imyaka 5 mu ikipe ya Arsenal, utibagiwe n'uwitwa Victor Gyökeres nawe uzasinya amasezerano y'imyaka 5. Bikavugwa yuko Victor Gyökeres ejo ku munsi wo kwa kabiri akaba ari azakora ikizamini cy'ubuzima rero mu ikipe ya Arsenal ikabishyuye $63,500. rero ikabiziyongeraho $10 z'amayero nka add-ons, akaba arizo ikipe ya Arsenal izatanga kuwitwa Victor Gyökeres. Bivuze yuko deal yose y'uta Victor Gyökeres ihagaze $50
73. Birabivuze iki? Birabivuze yuko aya mafaranga araza kuba ari hejuru witwa Nicolas Pepe. Nicolas Pepe yaguzwe miliyoni 72 ava mu ikipe ya Lille yo mu Faransa, ageze mu ikipe ya Arsenal arafropinga, bahita bamugurisha mu ikipe ya Villarreal, akaba rero aka kanya ariho arimo gukina. Rero igihari nuko witwa Vitor Gyökeres aka kanya ni umukinnyi w'ikipe ya Arsenal, ariko ntabwo biraba official kuko ntabwo arakora test medical, ariko witwa Noni Madueke yamaze kubasoza amasezerano. Yamaze kuba yasoza test medical, aje kubasinya amasezerano asange uwitwa Martin Zubimendi, Christian Norgard ndetse n'uwitwa uyu musore witwa Kepa Arrizabalaga avuye mu ikipe ya Chelsea. Rero aka kanya mwitegure deal zigiye kuba zarangira icyarimwe. Christian Mosquera, Vitor Gyökeres nabo baraza kuba basoreza icyarimwe, bahite basanga abandi mu gihugu cya Espagne mu myitozo mu gihe kwita 19 Arsenal ifite match, akaba ari gutyo bimeze neza cyane. Reka tutegeze turebe uko biribuze kuba birangira. Igihari nuko nyuma yuko Arsenal imaze kuba kumvikana n'utwa Christian Mosquera, bivugwa ko igiye kuba kuri witwa Jacob Kivior arimo kwifuzwa n'ikipe ya AC Milan cyangwa se AC Milan kubaja gusimbura uwitwa uyu mugabo werekeje mu ikipe yo muri Arabia Saudite. Uyu mugabo Theo Hernandez rero akaherekeze mu ikipe yo muri Arabia Saudite. Rero witwa Jacob Kivior akanya kari ko kose araza kwakarekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani, ariko se ko twari tuzi yuko ari umusimbura witwa Gabriel Magalhaes. Reka dutegereze turebe uko biribuze kuba bigenda, utibagiwe yuko kandi ikipe Arsenal igiye kuba nanone yakora iki, igiye kuba yarekura witwa Leandro Trossard kuri 25 agiye kubakarekeza mu ikipe ya Bayern Munich. Ikindi kintu gihari kandi kuri Leandro Trossard nuko bivugwa yuko Arsenal yamuterekuye witwa Leandro Trossard aka kanya yahita izana witwa Eberechi Eze, kuko Arsenal nyuma yuko imaze kubagura abakinyi benshi ariko yo idasohora abakinyi, biri kuvuga yuko amategeko ya financial fair play arimo arayitegeka kuba byibuze yagurisha abakinyi bahwanye na miliyoni 82. Ubwo no guteza tukareba Trossard bamugurisha 25, harabasigaye miliyoni zingahe? Harabasigaye miliyoni zigera muri za 50 na zingahe. Rero birabivuga yuko akanya kari kose dushaka kuza kubona Alexander Zinchenko basohoka kugira ngo Arsenal ibe yakavaringa amafaranga imaze gutanga ku isoko, akaba ari gutyo bimeze mu ikipe ya Arsenal. Utibagiwe n'umusore witwa Ethan Nwaneri, ikipe ya Borussia Dortmund yamwifuzaga kuba amutwara, ariko aka kanya bimaze kuba byaba official, agiye kuba kongera amasezerano mu ikipe ya Arsenal. Utibagiwe n'umusore witwa Max Doman nawe agiye kuba kongera amasezerano nyuma yuko uwitwa Miles Lewis Kelly nawe yamaze kuba kongera amasezerano. Rero abo bose ni abakinyi b'ikipe Arsenal. Uwitwa Reece Nelson arimo kwifuzwa n'ikipe ya Crystal Palace, akanya kari ko kose araza kwakaritsa mu ikipe ya Crystal Palace kugira ngo abe yagira gute, abe yajya kwitwara neza nyuma ko Crystal Palace yatwaye witwa Edin Ketia. Rero ishobora kuba yakongeraho n'uwitwa Reece Nelson. Reka tuve mu ikipe Arsenal twerekeze mu ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi azaba ari ku munsi wo gatandatu saa 12 zakina n'ikipe ya Leeds United. Ku itariki 27 ku isaha y'isa 8 bizaba ari ku cyumweru izakina n'ikipe ya West Ham. Ku itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi ikipe ya Manchester United ku isaha y'isa 10 n'igice izakina n'ikipe ya AFC Bournemouth muri pre-season. Bikaba bivugwa yuko iyo mikino yose umusore witwa Andre Onana ntabwo azayikina, ariko ntabwo ari yongeyeho gusa ko Manchester United ku itariki 4 z'ukwa 8 bizaba ari saa 6 za nijoro mu rucerera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakina n'ikipe ya Everton, mu gihe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8 izakina na Fiorentina bizaba ari saa 8:45. Noneho itangire shampiyona ikina n'ikipe ya Arsenal bizaba ku itariki 17 z'ukwezi kwa 8 kuri saa 12 n'igice. Manchester United kandi ikina n'ikipe ya Fulham ku itariki 24, ikurikizaho ikipe ya Burnley ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8. Twinjiye mu kwezi kwa 9 Manchester United ikina n'ikipe ya Manchester City. Manchester United irimo kwitegura ibi bikurikira. Manchester United irimo kwifuza umusore witwa Bryan Mbeumo. Ndabisubiramo.
Manchester United irimo kwifuza umusore witwa Bryan Mbeumo ikipe ya Brentford, ariko ngo ikintu gihari Manchester United irimo kwitegura kuba batanga offre mu ikipe ya RB Leipzig ku musore witwa Benjamin Sesko. Manchester United irimo kwitegura kuba batanga $68 z'amapaundi kugira ngo ibe yatwara witwa Benjamin Sesko imukure mu ikipe ya Leipzig imujyane mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Manchester United, nyuma yuko barimo kubona witwa Hugo Ekitike ashobora kwerekeza mu ikipe ya Newcastle. Rero akanya kariko kose dushobora kuza kubona ikipe ya Manchester United igura uwitwa Benjamin Sesko imukura mu ikipe ya Leipzig imujyana muri Manchester United. Bryan Mbeumo rero nawe akanya kariko kose muri iki cyumweru ngo araza kuba yakora ikizamini cy'ubuzima kuri $65 bizongeraho add-ons, bikaba bivugwa yuko ngo akanya kariko kose ashobora kuba yakerekeza mu ikipe ya Manchester United. Alejandro Garnacho ndetse n'uwitwa Michael Rashford aka kanya ngo bari mu myitozo, ariko bivugwa yuko ikipe ya FC Barcelona ikaba yifuza kuba yatwara witwa Michael Rashford ku nizanyo y'umwaka umwe. Rero witwa Alejandro Garnacho nkuko nagiye mbibabwira, nyuma yuko yanze kuba yakerekeza mu ikipe ya Bayer Leverkusen akaba kwerekeza mu ikipe ya Napoli, biri kuvuga yuko akanya kariko kose ashobora kwakaritsa mu ikipe ya Brentford igihe ikipe ya Brentford yagurisha mu ikipe ya Manchester United witwa Bryan Mbeumo. Ariko rero Brentford nayo ikavuga iti dushobora kuba twareba uwitwa Yohan Wissa tukaba twamureka akaja mu ikipe ya Tottenham, noneho tukareba uburyo twashaka abandi bakinyi. Anthony Mateus dos Santos biri kuvuga ko agaciro ke ka $50, ariko ngo ikipe ifite $43 ikazongeraho izindi nka $7 za add-ons ngo ikipe ishobora kuba yamutwara. Rero ikipe ya Real Betis ngo iri tayari kuba bazishyura, ariko igihari nuko Anthony ngo agomba kubanza akagabanya umushahara kugira ngo ikipe ya Real Betis ibe yamutwara. Murabizi ko hari amaze igihe kirekire mu ikipe ya Real Betis kunizanyo. Rero kabivuga yuko akanya kariko kose dushobora kuza kuba twabona yigumiye hariya mu gihugu ca Espagne witwa Anthony Mateus dos Santos. Ikipe ya Chelsea Christopher Nkunku akanya kariko kose ikipe ya Bayern Munich iraza kuba yamutwara ngo mu gihe ibona yuko abakinyi barimo kuyigora, ariko ngo nanone ntagerava muri gahunda y'uwitwa Alejandro Garnacho kuba bakora swap deal n'uwitwa Christopher Nkunku akarekeza mu ikipe ya Manchester United, Alejandro Garnacho akarekeza mu ikipe ya Chelsea. Tugaruke mu gihugu cy'Ubwongereza mu ikipe ya Manchester United yababawe ni inkuru isota akakanya umutoza Jose Mourinho ngo akaba yifuza uwitwa Marcus Rashford kuri $40 ngo atari kuzishyira ku meza agatwara uwitwa Marcus Rashford muri Fenerbahce yo mu gihugu ca Turukiya. Ndabisubiramo, ikipe ya Fenerbahce irimo irifuza uwitwa Marcus Rashford kuba yagira gute yamutwara mu ikipe ya yamukora mu ikipe ya Manchester United ikamutwara muri Fenerbahce mu gihugu ca Turukiya kugira ngo ajye kuba yagira gute yaja kubonera playing time kugira ngo azabone uko azitabira igikombe cy'isi. Jose Mourinho ngo akaba yifuza witwa Marcus Rashford kuba yamukora mu ikipe ya Manchester United. Karutegereze turebe ese ni Fenerbahce izatwara Rashford cyangwa ni ikipe ya FC Barcelona. Ubwo byose biraho ngo no kubitegereza tukareba uko bizarangira. Twerekeze mu ikipe ya Manchester City. Uyu musore bamwita James McCarthy. Uyu musore ni umwana mutoya muramuzi cyane mu ikipe ya Manchester City, amaze kuba yakumvikana n'ikipe ya Eintracht Frankfurt kuba yayerekezamo kugira ngo aje gukomerezayo kariyeri ye. Uyu musore yitwa James McCarthy. Akanya kariko kose rero uyu musore aza kuba ava mu ikipe ya Manchester City yerekeze mu ikipe ya Eintracht Frankfurt. Uyu musore bamwita nanone Omar Hutchinson. Omar Hutchinson rero aka gasore murakazi cyane, ni agasore kakuriye muri Academy ya Arsenal, kakaba kagiye kuva mu ikipe ya Ipswich Town kakerekeza mu ikipe ya Brentford. Uyu musore muramuzi cyane mu ikipe ya Ipswich Town, rero aje kuba yakwerekeza mu ikipe ya Brentford. Ngo akanya kariko kose witwa Bryan Mbeumo aramutse asohotse mu ikipe ya Manchester United. RB Leipzig ikaba irimo gusoza deal witwa Johan Bakayoko kuba yakwerekeza amavuye mu ikipe ya PSV Eindhoven. Ikindi kintu cyane nuko
Hugo Ekitike akanya kariko kose akaba ashobora kuza kwerekeza mu ikipe ya Newcastle ngo agakatira ikipe ya Liverpool ndetse n'ikipe ya Chelsea. Dusoreze kuri uyu mugabo uyu musore witwa nanone tumugaruko witwa Mosquera, Christian Mosquera ngo ikipe Arsenal igiye kuhambura miliyoni 15 z'amapaundi kugira ngo abe yava mu gihugu cya Espagne yerekeze mu ikipe Arsenal. Kubwiye yuko uyu munsi arimo gukora ikizamini cy'ubuzima bashobora kuzamutuwereka cyangwa se bakazabitangaza ku munsi w'ejo yuko asoje ikizamini cy'ubuzima umusore witwa Christian Mosquera. Rero akanya kariko kose araza kuba ari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal the Gunners. Ubwo rero akaba ari gutyo nshobora kuba nabikubwira neza cyane.